Christian Chalai Paul Ramhun Sport Complex Branch documentary film PARFUNG clear to te chibai kan book vekat cheu kumsang hi somni pakhat hian Ramhun Sport Complex Branch KGP chuan kumsomni panga alo tling ve tareng maya min shwai thleng tu Pathian hnenah lawmthu isoyang u tuna chuan kumsomni le panga chunga branch KGP chet chana sang te kan thlir ho dona ama sa in Ramhun Sport Complex Branch KGP lo din dan le malak da sang te i lo thlir hawang u January ni sari sang khazakwa somkwa paruk Pathian ni alo her chwa meu chuan Ramhun Pastor Bial huam chunga kaushan thar ni turin Ramhun veng thlang bridging station chu ahma saberatan in khom shan alo ni ta a bridging station adin ma hian kaushan mi te chu Ramhun veng thar Ramhun South le Ramhun veng lai kaushana te ma ni rim chan na huna an loi chi na ni malak ngai ang te Bial standing committee na din committee peng sang te chuan chanim ngai takin na an thok chho chan nga la February ni li sang khazakwa somkwa paruk Pathian ni zanin khomba na program subcommittee chuan hengmi te hi Ramhun veng thlang KGP shwai tu masaber ni turin arwata ani leader pu PC lal hlimpuya assistant leader pu H lal ringzava secretary langwal ST vadal peka assistant secretary pulal zaoma treasurer langwal ngurming lian sailao Finance Secretary Nulalal Himpui Sailao Kaushan Committee IO Pu Kelal Biaglianale Committee Member Som Pathum Ratswa Ani Titsuan KGP Income Saber to February ni somni paruk sang khazakwa somkwa paruk tho chanzana biak ina ni ania hemizana hian faith promise night man hnalani Kaushan po inma alaw son vezela Meni som pahni sang khazakwa somkwa paruka reaching station na dagan ni ma po in KGP hian asangin in khom le malak na enge motetsu lo nei to bok ma sela branch angin alading lo ani reaching station na dagan ni achang hian KGP po in din hunpa ngai lwa chau ve zelin meni somhi pali sang khazakwa somkwa paruk zir top zana rongbol tura chandam ti thupuya nei tu Christian Chalai Paul Ramhun veng thlang branch chu biak ina din alo ni ta ani hemizana hian branch shwai tu in thlan na masaber chu nei ngalani a chu te KGP shwai tu thlan chwa masak ber te chu heng mi te hi ani leader pu PC lal hlimpuya assistant leader pu H lal ringzava secretary langwal ST vanal peka assistant secretary pu R lal remrwata Treasurer Tlangwal Ngurming Lian Sailao Finance Secretary Nulalal Himpui Sailao Kaushan Committee IO Pu Kelal Biaglianale Pu Puluaya Baka Committee Member Som Pathum Ratswa Ani Kaushan Rongbol na po inma ason chau vezela Bridging Station na da kan ni achanga ni za somkwa na ni som pasari November sang khazakwa somkwa paruk Pathian niya kaushan puitling ahlan kai kan lau ni ta a Ramhun veng thlang kaushan ni chin chu kumsang khazakwa somkwa pariada changin Ramhun Sports Complex kaushan ti athla kan ni awangin Ramhun veng thlang branch KGP ti chu tuna kan hming Ramhun Sports Complex branch KGP ti alo ni ta ani Kwaruk kumkhan kaushan committee athok antia athok committee khan KGP kha nei veila thain ka ria antia chu chuan an han ruat ta ni OB parukha chu chuan member te kha a han in jong kwala mi somruk lai mai member somruk lai mai kha kan han mo ve a abula chuan atirte atang khanin eng ma nei lo kan ni awangin tiran minin bu tangyal po kan nei lova khang nei kan nei ve the na tur chuan sum ngei to nga ya kanin lo pa mi thing zai pu ten kanin lo a lung thiar ten leivung pai ten kanin lo thina ni KGP kan din don hian
KTP member pok an la zong lo apiang don ta ti khan kanin mukhom ve ni puarel upa arel than moyan ramnun saw to tangin minan hawa chu kan kalkhom voi khatna KTP zong in timai yang thalai ko than thalai pol atangin KTP member chuan lani chia lo na abultan na tak ani a khatakan kalkhom kha hei chonhulama chonhua thalai in mukhom ngai lo ko than thila ko pathian thila in mukhom na lawm ngai lo ani a khami atang khachuan ramhlun sport complex a hian thalai ho kha biak in kan hnai tan tatani biak in kan hnaya fellowship kan han nei chho zela khatinga te po khan kal lo ni chu za tha ka nga ya kan kal kim tla thapani kumsom ni panga chung hian rongbol na kong shanga branch KGP chuan na satakin ke apena kan soilang seng vek om love branch dang nen po rongbol ho na hun kan lo mang fo to china October ninga sangkha zakwa somkwa pariata luangmual veng thlang branch tlo in hi branch dang tlo kan ne masaber ani bok he huna hian member somnga panga lai kan kal nge hengba ka hian sangni pahni kuma selling branch sangni pali kuma government complex branch sangni panga kuma baktong branch sangni som kuma sifa branch sangni som pathuma Solsay branch sangni som pasaria tuivamit branch tekan lautlo to boka kum sangkha zakwa somkwa pakwa khan luangmual veng thlang branch in minran tlo bok ani group rongbol na hi KGP rongbol na chuan a poimo ber pakhat ani ome branch din tir lama member kan la that nem lo awangin group anga in then ani lova branch din tira changa kumli aloral meu chuan member po zale pakwalai kan lo ni ta a kumsang ni atanga sang ni le pathum chung khan group pani Mausia le Joshua group a te in thenin kumsang ni le pali atangin Christian thalai Paul mingchoin group K group G le group P a te in then ani a hei hi tun thlengin kan la chun zom chho ta zel ani kumsang ni le soma group meet masaber nei tran ani a member te kong sanga inti siak na te nein hun hlim om tak man thin ani group meet chung hian Pathian ni tlaya branch hruaitu te le group hruaitu ten member te mi khwalin zanri akil ho thin ani a member te impona siam tu thatak ani kumsang ni le som pakhat atangin group meet hi kum khat dana man thin ani a kan man atangin member ten kan hlut thei hle ani group zai polin ti siak na kan man thin Pathian ni zana kan remle thin lai hi ni ya group member thanem tak mai inakan rema achang phei chuan ko ran hol pui ga in khom lai ania a thalai thutna kan leng lowa nu ho thutna phei zong nen pawalai thutna phei zong nen kan o fik chang te om thina group
branch chanchina thil chin chia tlak tak pakhat chu gospel concert kan buat sai hi ani ome branch lian lo tak ni chungin gospel concert hi tum hi buat sai alo ni to a November ninga sang hi pali zirtop zana ramhun sports complex field ta kaushan biak in sakpualin concert lotling tak nei ani a November ni som sang hi som pakhat ninga zana Crystal Jubilee gospel concert chan mari wai me hola nei ani bok he concert chum hu te hi gan sabrata na hlan ani sum tuang na tu kha kan dap na sa thina ticket te kan an zuar a veng sang sanga te khan tian chon khang hun laia gospel artist a lar te kha kan an som ve nok noka thar te lar wang lai te po khania kilai fil dian a kian pandal a samiana te kan an zara khatiang khanin kan rive lai chu mi zana chuanin hruaitu te member kan phek boy hi ni ringot kum sang ni pali field gospel concert kan nei tum khan thil hlim om ve de mai thleng chu khang hun lai khan in lir thei te khatun ang hian ala om lem lowa lir thei pahni khat kha kanin chop ve chun ani a I thla tur kha an om ve neuh bok nen a thla na tur khan a dai seng lowa kan artist pakhat nulal rem ruati kha ram hun veng thar a om ani boka ani kha khati hun laia kan hruai tu nulamal som thari khan keng tin an ina va thla thleng ve a khang te khathil danglam le hlim om deuh te ania an soilang chak ni chutia branch pakhat loading ve ta chuan branch minga chanchin bu nei ve nge tha asia in kumsang khajakwa somkwa paruk august ni khat achangin branch chanchin bu hebron chu copy som thum chwa chan ani a chuta editor masaber chu tlangwal ngurming lian sai lo ani committee in chanchin bu bo sai ve ni se ti anrela ti chuan a mingin editora kan om ve a tun lai changkan na te ang hi la ni lawa khang hun lai khanin cyclo style te typewriter te kha kan man lar ber khalani kan din mun te ala in din tran ter bok nen ti khanin typewriter in kanan chuve noka a thiam po kan thiam lawa a setting po alanal hei thei lawa phek khat po hi chut nga hi har khop maya mingin phek ni te kan ti vea chu po chu zan rei deuh te kan men pha ve thina khang kan chut sa te po kha cyclo style in an han hera chuak ve le ten kha in thla rong takin alanal lo bok nen ko ran chung kuwa te kanan sem kual ve le man nei lovin tiang chuanin kanan kal chho ve ram nun complex alo din khan chanchin bu nei ve tha an tia he chanchin bu nei tur hian thelu turan tia chuta chuan ka thelut ve hebron hi min ron than sakani hebron ka than chan chu Samuel panina bunga chang thuma khan Israel upaten lal Davida riak anthi na hun kha hebron ania chu tha ka ti ema chu ka phwa chan ani branch din tir ani achang khan kaushan zai pol rongbol na po nei chunzom ve ngal ani conductor masaber chu tlangwal st la lawmzwal ani in kaushan zai pol hian kaushan in khom le hun poimo ate atam thei ang ber hla rem thin ani kum khat chunga hlavoi somli chuang rem te po kan nei thin ani
kaushan zai pol mai ba ka bial zai pol rong bol na te rampum huap zai pol kan ne Mizoram Sinut Kwaira te the Leprosy Mission Kwaira te le TBZ Kwaira te kan branch atang hian kan lautel ve to bokani Koshana zai pol enge hlazir angchi te hi kangai poimo ve em makaphak ang tokin keima ngai dana chuan ti chuanin chungvel zaipol dangkatel na chuanin hlate hi tlaya te kanzir thina ti chuan tlaidar nga vel kantan hi zandar sare te kanzo ti khan kan hoa branch in hlate anlo zir chuanin ti khan kalut tlang hal mai thina achan chu mundanga azaipol huam zawzo ka ti mai la kan hanzira branch la an lo zir chuan khata tel lo kha ka du thin lawa ti chuan ka tel tlang thina cho te po ka hi ngai lawa achang chuan zandar som la kan zir chuan branch hen zandar som pakhata te cho ka kapi le kapu le kapa hi thlasom pathum kum khat ti chu ni lo thlasom pathum ni tleng ve tlaka thlasom pathum chungin kan in sangin an rong pathum chua kani chumi chum chuan ka in dang to a helai leimi na kram lai khan leimi in chha khan ka oma zanda ni dar thum ve la hen ka har chua ka ta chuan hla ka ziak ta ni amak lu tu khami jan khan engpo thleng se kalung o yang ita ka ni ti hla kha ka ziak chua ka ni ka ziak chua ka engpo thleng se kalung o yang chandam tu ka kienga iom phot chon ti trap chungin ka ziak ka ni thana ka vakala na sal tu ka va trapani ti chon ka hoa kha la bok kha ka zia zom zela kha la kha biel zai pol ka zir pui ta ni biel zai pol ka zir pui don hian voile kha ka zir pui mai lo a story zong ka hil va a chan chu kan unau jing upa ber kan ya kan rin chan ber ka pi le ka pu le ka pa an borala kanu chu le ka thiam lo mai adi chuwang chang khamila ka phwa bial jai pol ka sakpui khan khaya kari run ne la ka khowela lo mai lo hila ka soi so lo Rongbol tura chandam ti thupui nei tu KGP 10 kan rongbol na tur poimo tak mai pakhat chu missionary rongbol na hi ani a chu rongbol na chu thei to pakal puin kan kaushana changa ama sabiratan kumsang ni kum mi khan missionary tir chwa ani a kumsom ni panga chung hian kan member mi pakwa lai mai chu missionary in an kal chwa kani pilal ven himi hi April ni somni pali sangkhat zakwa somsari panga khan upalal thansia male pichakungi te inkara alo pianga kumsang ni kum khan sinot mission board tirin wachhuam puya missionary na athoka Reverend Gospel thanmo yanin leng kaushana December ni sompariat sang ni khan anin neya fa pali mi pa pahni le meichia pahni an neya tuna hian tlungvel veng hlun pastor biala an omme kani Nula estilal rimruati hi January ni somparuk sangkhat zakwa somsari pasari kumkhan puzamwa ka leit le pisai ji ki sailo leite inkara alo pianga kumsang ni pali kumkhan TBZ mission tirin Siwal Madhya Pradesh athok chana kumsang ni sompali atang khan sinot mission board tirin achhuak le a tuna apos hi gilakuta Odisha ani Pureng ding liana hi March ni thum sangkhat zakwa somsari pathum khan alo pianga apa chu pulal eng liana leit ni in anu hi PH shang liani ani kumsang ni pakwa khan sinot mission board tirin makum Assam field ta rongbolin athok chana tuna hian siloni jan karbi anglonga a omme kani sangni som pakhat January tha a silal lom kimi missionary nen in nein tuna hian fapa pahni an nei me kani pi ming sang zwali hi June ni som pathum sangkhat zakwa somriat pakhat khan upalal thansia male pi chakungi te fa nau pangber ni turin alo pianga sinot mission board tirin kumsang ni paruk khan lakla Arunachal and Assam mission field ta athok chana tuna hian Khassan mission field ta a omme kani
pu HB vanal dikanen in nein fapa pakhat le fanu pakhat an nei me kani pu H lal nun moya pu H lal nun moya hi September ni somni pali sangkhat zakwa somriat parukhan upa H vanal chamale pitlal tlanzawi te fani turin alo pianga sangni sompani kumkhan sinut mission board tirin tipra khagaria pastor biala akchwaka tuna hian haji tur patna norta athok me kani laldu sanginen February ni sompali sangni sompathuma in nein fa pani an nei me kani Nularim sangpui hi December ni sompanga sangkhat zakwa somkwa pathum khan pulal risang ale pi chong thanpui te fa pani jinga no pangjok ni turin alo pianga missionary supporter society zone wam tirin kumsang ni somparu khan Tripura mission field ta athok chana tuna hian malakuthui Tripura mission field ta athok me kani Nulatlang thanmoi hi February nili sangkhat zakwa somkwa pani khan alo pianga apa chutlang soiloi ani in anu hi mari late ani sangni sompasari kumkhan TBZ mission tirin Kanapur Madhya Pradesh field ta athok chana wa inni thlengin he hmuna hian athok ani pulal mangai zwala hi January ni somni pariat sangkhat zakwa somkwa pathum khan pu ST lal nuntluang ale pi vanlal sangi te fa no pangber ni turin alo pianga sinot mission board tirin sangni sompariat kumkhan Ram Ganga na athok chena tuna hian West Bengal Kolkata mission field ta athok me kani sangni sompakwa khan Grace Ladin sangi missionary nen in nein fapa pakhat an nei me kani Nula LV lal ngai omi hi November ni sari sangkhat zakwa somriat pariat khan alo pianga apa mingchu ro hnuna ni in anu hi lalmuan kimi ani April ni khat sangni sompakwa khan TBZ mission tirin Potka Jamshedpur field Jharkhana athok chana tuna hian Sonari Jamshedpur field Jharkhana athok me kani missionary omna ko sang minan tlo puya ke ni helaya thamong taka kan omlai hian nuam taka kan omlai hian mi pa te me chia bor chor te pun Pathian thu an lo hril na sat zia min mu tira kan tlo na ma sapera chuan roi turin min ti a amara chung kan ti ni po chuan ka huna thlen ve khan ka tong thei ta lo nge ni a chan chu mi ten an in pek na ro pui zia kan hun lai ke ni chak jok te pona kan ti thei lo min an lo ti na sat zia ka mo khan a ro pui ka ti a chu mi mu thei tura branch KTP in ro rel na chang an thre de ka ro pui ka ti le zola Ramhlun Sport Complex branch KTP chuan kumsom ni pangalo tling ve tareng maya he hun min hruai thleng tu Pathian hnenah lawmthu kan soi tak mewa he JUBILEE kan thlen theina ta na sul lo su tu member te le hruaitu lo ni to zong te chunga lawmthu kan soi tak meu ani he silver JUBILEE hero pui takle kan pha kang to ka man kan tum lain COVID-19 hrileng awangin kan tum angin hun kan mang thelo ero apoi kan ti hle chuti rual chuan silver JUBILEE tluang taka kan thleng thei hi alom omin ro pi hle a JUBILEE hi in ngai damne le in remna hunatan an lo man thin angin he kan silver JUBILEE hi in ngai damna le in remna tan man tumila silver JUBILEE hriadreng tlak man itum thewang u he documentary film lo entu zong te Ramhlun Sport Complex branch KTP chuan silver JUBILEE chibai abuk vek acheu Kan Pathianin min shroi zel chin chu shai kalom eme ka thil ti zong ka ti apia ama ku ti
xoài dèl chi min xoài dèl chi min xoài dèl chi ama kuti min xoài dèl chi azui tu fel tak ni kadu ama kuti min xoài dèl chi a chang changin kalungain a chang changin kalolom chi lau om male lau om lovan ama kuti min xoài dèl chi Thil en poka chunga kheng se lungai lovin ka lo ma huai ta po I ka om renga ama kutin min xoài dèl thủy min xoài dèl thi min xoài dèl thi ama kuti min xoài dèl thi a duy tu fel tak đi ca du ama kuti min xoài dèl thi ko ve la thil ka ti zo I ka sual te po mai dan ni ka thi do ni ka lau lo va ama kutin min xoài dèl thi min xoài dèl thi min xoài dèl thi ama kutin min xoài dèl thi a duy tu fel tak đi ca du ama kutin min xoài dèl thi kum som hi pang chung hian kan member pui kan rong bol pui diom tak tak mi som pakhat lai mai in helaya kan rong bol chan min chandam tu kianga thamuang taka chol to turin min local san to ani kum som hi pang chunga KTP member chatuan ram min pan san ta te chu vanram thanga hi kum sang khat zakwa som sari pasari khan ukei khu ma leit le pilal zami te fa ni turin alo pianga Mars ni som sang khat zakwa som kwa paruk khan chatuan ram min lo pan san ta ani pusi lal nun sanga hi February ni som pariat sang khat zakwa som ruk pakwa khan pusi lian ku ngale pikhuang ji ki te fa ni turin alo pianga March ni som panga sang hi pali khan chatuan ram min lo pan san ta ani Tangwal David lal hmangaya hi June ni som ni le pakhat sang kha zakwa som riat pahni khan pu ar lai ba ta le
pilal biak kimite fa ni turin alo pianga December ni somni le pani sang ni pasari khan min lo borol santa ani pu arlal rin zuala hi February ni somni le pathum sang kha zakwa somsari pani khan upa arlal biak luang a leit le pihwal kungi te fa ni turin alo pianga October ni somthum sang ni le pariat khan chatuan ram min lo pan santa ani langwal lal ram chana hi February ni somni sang kha zakwa somsari paruk khan pu thang chuang a leit le pilal ram moi te fa ni turin alo pianga December ni som pakwa sang ni le pariat khan min lo borol santa ani langwal kelal ro puya hi March ni somni le pasari sang kha zakwa somkwa pani khan alo pianga apa hi pu kelal nga mo ya ni in anu hi pi Christiani late ani September ni somni le paruk sang ni som pani khan chatuan ram min lo pan santa ani pu levi lal zom liana hi July ni somni le pasari sang kha zakwa somriat pakhat khan alo pianga apa hi pu kelal biak liana late ni in anu hi pi khiang buangi late ani July ni somni le pali sang ni som paruk khan chatuan ram min lo pan santa ani Tangwal PC vanal zuya hi pu PC la khan liana late le pi vanal fuani te fa ni turin December ni somni pakwa sang kha zakwa sompo pani khan alo pianga January ni som pariat sang ni somni khan chatuan ram min lo pan santa ani Tangwal vial rem ruat fela hi pujilal mangayale ichong hing thangi te fa ni turin May ni somni le pasari sang kha zakwa sompo pakhat khan alo pianga April ni thum sang ni le somni khan chatuan ram min lo pan santa ani Puke dong muana hi puke lian ngawale pike luni te fa ni turin April ni somni le pakhat sang kha zakwa sompo panga khan alo pianga August ni som sang ni somni khan chatuan ram min lo pan santa ani Pulal rem ruata hi pulal biak luang ale pilal than kimi te fa ni turin May ni somni panga sang kha zakwa somriat pathum khan alo pianga October ni kwa sang ni somni khan chatuan ram min lo pan santa ani Tangwal za mai kima hi puke lian ngawale pike luni te fa ni turin August ni hi sang kha zakwa somriat paruk khan alo pianga November ni somni le pasari sang ni somni pakhat khan chatuan ram min lo pan santa ani Kumsang khazakwa somkwa paruka branch KGP din ani khan member somrukni in har satna tam takkara rongbol na bul an lo chan chawa tuna hian KGP member po zani somnga pasari lai kan lo ni ta a branch committee ba ka committee peng shang program committee evangelical sales sub committee ushering sub committee refreshment sub committee property and decoration sub committee documentation in charge music and sound in charge Hebron editorial board ba ka silver jubilee kan mantur pualin jubilee organizing committee fundraising committee le souvenir board te din anni kumsang ni somni pakhat chunga KGP OB te chu leader pu arlal shwait luanga assistant leader tlangwal silal rat fela secretary pumal somdong zela assistant secretary tlangwal Francis mal somkima treasurer pu Jonathan Zai Than Siama finance secretary pu Albat Zawrem felate anni Kaushan committee IO upa PC lal ngai omale tual upa isak jar zawliana changte te baka committee member som pani kan omme kani kumsom ni pangalai mai rongbol na kan chunjom thei hi aropui tak zeta kan silver jubilee thopui samuel apakhat na bungsari chang som pani heile chen hilal pan min puyani ti sherangin kan branch heile chen min ka hruaitu Pathian hnenah lawmthu isoyang u